Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng King Apali. At ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at
at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, mi papasyal, Pampanga. Kang lutudang tatatak, king palasa. Ring tilapia at buro, king kandaba. King masantuletang supu at ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul,
San Fernando. Makanteng plano, yung plano, surprise tayong palto. Na chuni at sing malago, ne? Ala, may kain ne. Wow! Igit chuni at sing malago. Karen pong kikatamon talapan albi, makaya pa aldo po kikongan. At ngeni pong aldo ning Martis, maswelo tamo. Uling welcome back kang ating malago. Jenna Lumbang Parungaw. Kumusta ka, Ching Malago? Amis na ka rin kay katamong loyal viewers. At talapan albeking kay katamong programa. Ay, opo ne, amis na kayo naman po. Rin nga gana-gana nga talapan albeta mo. Amis ko po ini nga kakatakken. Iking kaya katamo pong programa. Anti mo rin na amis kong kasabi kay Jody Burr. Makanyan man po ne, kabalan live tamo po ngening kaugtuan. At apin po ining oras ng kaya katamong masayang pamitalamitam. King amanong si Swan ne. Dakala salamat po. Pasibayo nga kay Abe da kayo. May pogto mo naman kaya ka Jody Burr. At kare pong kaya katamong talapan albe na ano pong gagawan nyo. Kayang kaurasa na ini, maugto na kayo, mamanga na kayo. I-share yun kaya kami na anong ulam yun ating kaya pong balo niyang metong aldo kitang pintaming conference at Singmalago. Isto pa lang manakit kong kulay orange. Ne, nano yun at Singmalago. Daranop kayo po kano. Wow, kaya pala, Kaya pala yung kaurasa na yun, ilenyo kulay rin kaya kaming kay. Ulun, ne? O, kulay lang orange talagang makakaranaping kaorasa ini, kaya karan pong mga ni share niya na ano pong ulam yo. Kaya katamo, kaya katamo programa, ne? At bali yun naman, kabang kakapsi ko nga dyan, kaya kayong pamitalamitam, kaya kami pati puso, ang pong isipan, kakapsi mo naman. At karan pong yari ng mengan, bakit ang echo po may niban? Siyempre, abahin niyo kaya pa mo, kaya katamong programa. And abangkit natin pong ating malagunan din, asang bitla ng live na live tamo. Mumuna king katamong CLTV 36 digital channel. And syempre, live na live tamo naman po karang katamong social media platforms. Mumuna po king katamong official Facebook page, CLTV 36 official. At king katamong YouTube channel, CLTV 36 official mo naman. Nano ba tayo biyahin po kaya kayo rin balitang mga palyari, kaya nila buhat Kapampangan, good news, good vibes. At syempre, nano pa tayo nga manong si Swan, ang poing kulturang Kapampangan, yung kaya katama pong gambulan ng pong pagmasabalan, ngini pong Aldo Naning Martis. Nanya kanta? Jess. At Aliyah, Spanish siya ito eh. Kaya pulo. Naning Setyembre 2024, September 10, 2024. Yan. Kabalan ang gataan pong alauna may pagtalamitan ngayon nga doon. Inya naman ilistayo na la rin. Kaya kayo pong pa-shout out na rin. Kaya kayo pong komento ba kanita. Agad mila po tambing milang abasang Jody Burr. Kalupa ng Aching Natalia. Ana. Dimdam Kuneng Mayli Aching Malago. Ng Aching Natalia. Salamat po Aching Natalia. Balo nung pilang beses tamaag-absente. Koyang Joel, manta na kanuulam na nilagang bakay. Nilagang babi kanuulam ng Koyang Joel Stephen Manaloy. Koyang Donnie Limin. Amis kay Aching Malagong po. Koyang Masanting Maya pa oras. Nakalo salamat. Koyang Donnie at syempre ka na akong #1 fan, Jody Burr. Yaching Grazel Marisimbulan Nemi, welcome back Aching Malago, lalo kaya tang may Lagune. Ating pang metong. #1 niya naman, makanano ka, pipit na mula. No ka rin yun, teke. Ay, mga kakat, dita si Simbulan. Dita, hello po, kamusta kayo? Mag-share na kayo pong ulam yun. Ana. Yan, sige. Makanta na Aching Malago, Jen Lumbang Parungaw, ikang amis da rin, At ako yung masanting kinamatisang liempo. And, nanito? With chicken wings for... Dakalaulam Dakalaulam, makaranap talaga. Ay na shout out kay po Aiden Marie. Aiden Mar. Sorry, Buri na ka ba mo? Akit yan, pero balo mo, at Malago, metong mo naman kareng may kamis kaya ka Inga dara na ning BFF mo, idara lusi. Kasi kanong kaswelo, isundaramdaman nahang Miley. Happy viewing mo naman po. Kang Koyang Raulan po, pangasing Las Miranda, King Sampaloc, Dolores City of San Fernando. Atin la pong tindahan din, kabusti na pong tindahan la. CLTV yan po, Ingayel Ben, King Karelang Telebisyon. Samantala, ingkaya katamong
Manal Bembo naman, Manibatan King Mesulo Arayat. Nino? Yes! Nino yan, Jody Bar. Kaya kakit kaya katamong Ba, kayo. Isamin Velasquez. Sika naman, Marla sa Malbe. Aldo Kaya Do. katamo Yan yan. Manal Bella rin kay nga TV. Ang po inanang Normita Galura ning sa Nicolas Arayat. Kay lang TV tamo Manal Bella. Kasi sabi ko karela, o te kayo pong mag-comment. Kanta balo ko na Manal Bella. Aliana yung makakapag-comment kay TV yan. Oh, yan, ika talaga. Marla rin kong makiabikin kaya katamong kwentuhan. Makapag-shoutout kayo, makapag-greetings kayo. At nung ating kong kaparamdaman kaya kaming pisaben, malyariya pong sabihin yan. At ngayon po, Yes. Pitmantala, balo ko, marakal na rin kaya katamong bida ngayon, paltoy na lang, apat pa, ninorin kaya Nino katamong Retang, apat birthday pa rin. celebrants. Momo nandili, happy birthday kang Martina Isabel Labong Martina. Kalago na siguro ng mana nini ang tatangnan Dagol ka sana ng ating takot ken Diyos, malago, biyasa, at syempre tataluki, karingkekang pengari. At sana, dakal ka akong regalong yaning birthday mo. Wishing you good health, dakal-dakal pang blessings, ilaot na kaampon ng kekang pamilya, keng nanumang kasasagkulan, keng biye. And pag miras na kayong edad, balikan mo rin greetings sa Reni. Siyempre, yung greetings sa ini, manibatan niya, keng kekang ima, ang popang tatang. Pasibayo, happy birthday, Martina Isabel Labong. Ay, tayo pwedeng greet ni ating Malagon. Ino yan? Wow, happy birthday, Koyang Vic de Guzman. Yung kaya katao pong kayabe kaya ng CLTV 36. Yung kaya katao pong Hortelano. Gana-gana. Hortelano, engineering assistant, technical assistant, gana-ganang assistant, at sunang kaya. Paring Vic, wish namin sa'yo, syempre, malakas sa pangangatawan upang lahat ng mga gawain sa CLTV magawa mo, pati yung pag-akyat mo sa ating transmitter. And siyempre, maraming ani sa inyong palayan, maraming aning isda sa inyong bukirin kapag naging fish pond dito kapag panahon ng tag-ulan. Pare Vic, may papansit ka ba? I-wait namin yan. At Nagluluto? Nagluluto Wow! siya. Sana umabot dito again. Paring Vic, God bless you more. Happy birthday sa'yo. Enjoy your day. Happy birthday king kasalukuyang presidente na ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Engineer Fer Kailao, Tito Fer, happy birthday po kaya kayo. Yan. Sana po makabang biya pa yung bigyan nga pong ginubakan tanereng. Metong kayo po karing malugod kayong kulturang Kapampangan at dakal na rin gagambul pa. Ne? Kaya sana po lagi kayo mimingat and stay healthy. Happy birthday, Engineer And siyempre, Fer. taglos-taglos po yung kaya kayong apostolate. Ne? Karen, kaya kayong grandchildren. God bless you more. Sana dakal ko po akong regalong yan ng birthday you and may all your birthday wishes come true. Happy birthday po, Engineer Fer Kailao. O yan. Yan, Happy kumpare yan. birthday, king kanahong kumpare. Cray Riambilio, happy birthday kaya ka. And sana ganang wish mo nganing birthday mo matupad. Gana sanang bisita mo, apakapsi mo at dakal ka sana akwang regalo. Dakal ka pa sana akwang events. Ne? Baka taglos-taglos sa Minono, inki kang pamibebe king Aldoldo. And sana masika na pa may kakatawan pa yung binang yapong ginukya ka, ilawot na ka po yung kaya kang pamilya kinanamang kasasagpunan. Kimbiya siyempre yung kaya katamong mayupaya. Again, Yan. happy birthday, Cray Riambilio. Oh, ating yan, pang ating pametong. Ating pang nga birthday greetings. Happy birthday kay kadahong kabatch. Ay Mark Guanzon. Mark, happy birthday kaya ka. No ka rin kaman, enjoy mo yung birthday mo. Yakbal nung asuka abroad at suka Pilipinas, makanyan man, dakal lulugot kaya ka. And sana, dakal ka ako ang regalo kaya yung birthday mo at ganang wish mo, ako amuan sana. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Enjoy your day. Hope to see you soon. Happy birthday, Mark Guanzon. Sabi ko, apat pa mo. Alibrida na kampagan, Jody Ali, Baro. kasi sakto na naman kasi.
Neng kaya katamong birthday celebrant. Happy birthday. Master OG, salamat kaya bigyan kang City Hall and ngayon balo kami ang magaling nga entrepreneur Boss OG. Sana taglos-taglos kaya kang businesses, kaya kang gagawan, I achieve mo nga, and siyempre good health, dakal-dakal pa blessings kaya kayo. Happy birthday! Bossing OG, salamat. Bulidaryan mo na lang. Bulidaryan ko na lang hanggang mag-overtime na. Pero siyempre, who can forget the birthday of Tita Mel Soto? Happy birthday po kayo, Tita Mel. And sana atakman niyo po. Kayong, kaya kasing magluto Tita Mel, And siyempre, Tita Mel, dalangin mi po kayo, masikan na pa may kakatawan, And ilaot na kayo po, kinanumang kasasagpon ng pangkayakang pamilya, naman pong kapahamakan. And enjoy your day. Apakabsiyungan po sana rin bisita yo. Ganang birthday wish you matupad. Pasibayo, happy birthday, Tita Mel Soto. Okay, ngeni. Ngeni naman. Nanong Alas panay. na mo kano Jody Bar. Ay, ito. Ngeni naman po kabalan, Siyempre, balo ko naman rin ang kakatamong talapanalbekan. Bisala mo naman makibat king kakatamong question of the week. Nanong yung kutang tamo na masanting yung pakibatan kabalan. Yung kakatamong question of the week. Niya, ayan. Nanong gagawan mo bang bulok aroret? Wali tutuyay ni. Ing bayong piping malan ngening kauran. Actually, number 1 niya problema yan ng kauran. Makananong man pa kabang malan mo. Oy ta, mamaw pa mo rin. Ot balo mo? O syempre aranasan ko yan. Bakit? Pakutang kay. Bakit? O kasi bibilad. Kasi balo mo kasi kang Mami P. Makantaso. Chikeng gamat na. Ali naman bulik siya. Siyempre, ikaw may MVP, buri mo langi. Kasi nung iwan langi, umulok. Diba? Buwan naman, Jody Bar. O sige po rin kaya katamong kabala na very excited na po kaya katamong kwentuhan Bali po rin yung bisita tamong nga rin women leaders la po rin kaya katamong nga kayabe. And of course, mamayag paglamo naman po kayong larangan na ning pamagnegosyo makanyang tampong apapakit na rin kaya babaynan agyo na pong makipagsabayan kayong nanuman larangan. At yan po yung kaya katamong pisabyan kayong pamagbalik ning Jody Bar. Nanupata! Amis ko ini? Pampanga at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Kabalen, pakibalwan tala ring dapat gawan patse milabas na yung bagyo o tinok ng nainguran. Karing kialbugan, alila dapat talnan ding may basang kabli da ring kuryente ampong outlets. Panayan la pang may inspeksyon ding linya ning kuryente bayo labos ni ring appliances. I-report ka ring manungkulan nung atin mang sirang kabli o poste ning kuryente. Miwas ka ring mito mang tanaman, poste o nanumang istruktura. Pakibalwan pa mo nung masalese ning supply ning danom may numan. Nung ali, pabukalan niya tiking kilob ning 20 minuto. Inspeksyonan lang masalese ring bale nung alang ayop palinob, kalupa da ring ubingan. Kareng mag-evacuate, panayin niya yung abiso da ring manungkulan nung ligtas ng mibalik ka ring pibale-bale. Maglinis kilob at kilwal ning bale,
Masanting nung igselareng gamit amalyari dang pagdatunan dareng amok, kalupa dareng parulang, paso, ampong pigamitan delata, manyulod safety gear, kalupaning botas bang ay iwasan na ring sakit, kalupaning leptospirosis at fungal infection na maralas akwa king albog. Panay makibalita king Radyo Ampong TV, tumutok king CLTV 36 para kareng latest updates di king bili ning panahon. Kareng lugar na pwedeng puntalan king pamagbakwit ampong relief operations na gawan dareng mapanyaup ampong manungkulan. Denireng paganakaning CLTV 36 kaya kayo ngening panahon ning kauran. Nag-umpisa kami Kenny since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na may kulturang mag-uukit. Actually, hindi ako marunong mag-uukit eh. Parang na ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more on nasa wood carving sila. So ako na parang absorbed doon sa kulturang yon. So, rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong bisa ka mandukit. Sabihan ng mga college graduate na ako, dapat mandukit ko pa. Parang mababa level. Sasabihin ko sarili ko, i-example sa sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagong pepe ang larangan ini. Pero, mo kabud mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo, 2016, kayari kayong may graduate itang bunso ko, Joseph, in UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko Kasi ako, made na ako Kari na ako Lala na akong dapat i-prove na. Imong obligasyon ko kanini, makanano kong Kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba, king masantuletang supu at ema, Makatapak Festival, Pampanga, at ng Kanyaman, king Pampanga, Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apaman. At magbalik po kayong programang nanupa ka rin pong kakatamang talapanalbe. Siyempre, atin pa pong makabinbin. Last but not the least, greetings for birthday. Ninong bida ngayon mitatagan. Happy birthday kang Rhea Gretzel Lumanlan. Happy birthday kaya ka. Wish ko nga ning birthday mo is siyempre success in life. Ika na ng pangarap mo kimbiye. At tupad mo. Good health kaya ka. Ang poking kaya kang pamilya. Dakal-dakal pang blessings. Iba't king apong gino. Hope to see you soon, Gretzel. Again, happy birthday. Enjoy your day, Rhea Gretzel Lumanlan. At karang kakatamong talapanalbe, siyempre kailangan na maralas ko pong mag-monitor keng kakatamong weather. Keng panahon bali po, yung sasabihan da, mimirala pa rin po yung kakatamong southwest monsoon. Kaya po, ikit siya naman, makantaya po yung kakatamong question of the week. Uling dakal na rin, makapamipi based on forecast po kasi tinanaman po kanong lumabas sa Bagyo ang magpasikan nga bagat bandang Biyernes hanggang Sabado. Kaya kailangan ditang pamiyaka-pamipi. Mamipi na kayo. Bali po, maswelo ko po kaya katamang episode ngayon ni Uling. Ako na naman po, Ing Rose
among the thorns. Bakit kaya Atsing Malago? Awa, balo yun po kabalen makatula po kaya katamo pong programa, didinan tala pong maya po oras rin pong kabalen, tamlakwas na po rin kaya babay ng gugulis lagyo, kayong niyayaliwa pong larangan. Balo yun naman po kayo kaya katamo, kayong labod ka pang mabilo kaya ito na, niyayaliwala po rin organizations na kadalasan pamuntukan da po, rin kaya lalakinan. Pero kung makatula na kayo ni po, kaya katamo na rin po niyayaliwang aguman ne po, didinan do pong pamikatago rin babay, bang ipakit inkarela pong leadership ability. And of course, mamayag pagla naman po kayong larangan, aning pamagnegosyo. At rin nga kaya, betamo po, ngening Aldo, partinala po ning Rotary Club Mabalacat Clark. At siya po nga, metong karen-karela nga, miyembro ngeni, malago metong mo naman pong Atsing Malago, Miss Abby Paras de Jesus, and of course, the Queen, ang Reyna at kasalungso ang presidente na po ning Karelang Aguman, Ma'am Lani Panlilio de Los Santos. Welcome po kay Nano Pata, Ma'am Lani and Abby. Good afternoon po, Maya Pagapanapan po, Sir Jody, Hello po Ma'am kaya Jen. kayo. Pero siyempre, diyan pong bisita mi kaya katawang programa, dyan nila pong makaya pa oras na i-greet, i-shoutout doring eganaganang buridang batian, kamag-anak, kakalguran, kayabe, king club, followers, subscribers. Sana ala akong nga kalingwan uling pota. Mag-meeting kayo kay Rotary. Imbis na ipokpok deke itang gabel. Hindi kayong pamukpukan daw uling. At makanyang kayo. Malagad kayo masiyel TV. O tayo kaya pa sinawataw. Siyempre, una tayo kang Abi ba yung kaya katamong Reyna. Sana ala nga kalingwan ka rin kaya kapabati. Mumunan dili po, buri ko lang pong i-greet rin kaya katamo pong of course fellow members of Rotary Club of Mabalacat Clark. Kaya rin pong pamilya ko po kayang Mabalacat and kayang Bamban. Hati na ako po yan Oh! Siyempre po, i-greet kaya po yung kanako pong partner, the ever-supportive Lance Dizon. And of course, I would like to greet my brother, birthday na po, Sir Joe. Uy, nanyan lagyo! LJ De Jesus, happy birthday. Happy Thank you birthday, so much. LJ De Jesus, makanya na wari. Makanya na wari. No ating sobra kayong pansit bihon ng pong Shanghai. Malyari kami ken. Padala mo na kang Abi. Ay, wag po. Thank you so much po. Okay. O ngayon naman din kaya katawang presidente yung pakaramdaman tamo, yung presidente na po ng Rotary Club Mabalacat Clark. Aliwa po yung presidente tamong PBBM kaya pong Rotary. Ma'am Lani, ninuburi-buri yung i-shout out. Dakala maya pabagat panapon po kaya kayungan ka manalbeking si LTV 36 kang kaya katamong poging ang na ni Mr. Jody ang po yung kaya katamong malagong Ma'am Jenna po. Yeah. Rempong kaya kaming ka fellow Rotarians. Yeah. Ren kaya kaming Cluster 3B, Presidente ng Magical. Yung kana akong beloved asawa, Eddie De Los Santos. Uy! Manalbeya po sana There can, there can only be one. Ang po rin kaya kaming miyembro ng Rotary Club of Mabalacat Clark. Maya patgat panapon kaya kayungan. Ayan. And siyempre, pala mo, Malago, Barakalta na abibisitang taga-Rotary, pero ngini, babay. Usually kasi lalaki la po rin ang guest from Rotary, kareng Rotary clubs. And siyempre, puta isipan da, din bang Rotary, balo kasi dati panlalaki lang. Ngini pala din kibabay nan, kayabe na naman. Baka nano po ba makyabe, Ma'am Lani King Rotary? Kailangan po ba ating kayong registration fee, application form na kailangan yung kompletuan? Bayo kayong makapakyabe o kaya kailangan yung luksok yung building para po makapakyabe? Baka nano ko makapakyabe King Rotary Club? Actually, not necessarily naman na negosyante ka, basta pilantropo ka at willing kang sumawop keng community. Ala niya mang requirements. Baling peka requirements namo ning Rotary Club Mabalacat. Siyempre, balong itang obligasyon mo bilang miyembro ating certain na kailangan bayaran ang papakareng projects na magkaita mo, mag-contribute tamo.
Yes, at saka pinaka-importanting sinabi na ka rin, Ma'am Lani, ang kailangan pilantropo ko. Balang mo itang makiabyak ang club ay tali because you have something to gain. Wow. Ano ne, ating kang ibiyen. Wow, ating kang isawop, mo si ating kang kasabihan, pero kakalingon ko na eh. Itang sumawop na ka mo. Do unto others what you want to do to you. Hey! Sige na po. I am hungry. I cannot speak sweet English anymore. Pero Abi, ane kaya nakan pero parti na ning Rotary Club ne. Makapilan ka maging part na ning Rotary Club at makanano kang miras keng grupo ngayon. Actually po, Ma'am Jen, bayo ko pa mo po keng club. But I was already eyeing for it for a longest time na. Uli pa mo rin po kang Tita Lani or kang kakatampong president, Madam Lani, ya pong may kikayat po ka na ako na maging part po. Actually po, bayo ko po maging part na ning club, I already do some medical missions and outside po ning club. So, aisip ko po why not to join this Rotary Club na akayabe ko la pa po rin aliwang people na Metong kayo mo advocacy yes ne? po. Metong kami mo po mission and vision. Yeah. And kay sana tutuking makapag medical mission ni Abi. Pakumbirata yung kaya katamo kakalaguran ni Ray Bravo Jr. ne bakit ang detang panamdaman na kang katawa na. Uling meg 16 yung metong aldo ne. Balota naman magkaya ne dual citizen ni Kuya Ray. Kumbiran me karetang medical Sige po, Sir. Pero hindi kayo po, Ma'am Lani, ulingi kayo magikayat kang Abi, maluwat na kayo po kayong Rotary Club. Mag-join kong Rotary Club 2019. 2019. Past president ko during pandemic. Niyang niyang 2020-2021. Patang kay? So, ngeni, dapat alwaya ko ing makaposisyon ngeni, uning due to health issue na kaya kaming inasang presidente, king madako pa si bayo ng officers na rin ampong members ng Rotary Club Mabalacat Clark. Uling yang panahon na ito, limited in galo o duning pandemic po. So rat ang projects mi, langan po may implement. Jody Barbayo ka mangutang, ating dami comment kay Tita Army David. Mami Rock. Mega Rock. comment ni Kenny. Hello po, Ma'am Lani, my boss. Hello, Mami Rock. Sela na lang mo. And speaking of kay, syempre, besides Rotary, kailangan in a family, in a personal endeavors, nano po kaya kayong gagawan? Ma'am Lan, do you have a business? Do you go to the office? Ating ko pong negosyo na migran ya po keng Mabalacat, the longest restaurant keng Mabalacat po. So far ngayon po, 20 years na po ngayon, daratang October 25. So, kung kaya pandemic, balik ko sabihan, na restaurant sa may magnyara because of the pandemic, pero yung kaya kayo, chuya pa mo rin. Opo, inggewa ko po para po sustain ko lang po rin tawa, tela po mako. May ngabit kami pong karinderya po keng Kiluwal. Ing restaurant po may ngabit ya pong karinderya para tila mo pong obra ring magobra. Tila pong obra ring magobra. Nanuya po lagi yung restaurant. Uling din kaya katang manalbe, bananuya ita. Buri din puntalan. Ay, opo. Ating kami pong every night po, ating kami pong live band. So, Monday to Friday po, ating katapong live band. Ita po, Imami Rock po. Malambat na po kaya kaming tutugtug. So, itapin po itang Side Griller Restaurant po ng Mabiga, Mabalacat, MacArthur Highway. Side Griller Restaurant. Pagkakalip, kaya ka maluwat 20 years na, longest running restaurant bar. Neman magluwat. Ing meto nga establishmento nung ede panwalan, nung iya trusted, nung iya kalidad produkto ang pamangan. At syempre, Kapampangan po. nung iya magaling ing pamuntok, di ba? Kaya rin babay talaga kapag ilameni bala keng restaurant, Jody Burr. Okay. Tay Abi na nung kaya kang pagkaabalahan niyan. Kalupan na mo rin pong Madam Lani, kaya katampong president. I used to have a restaurant also. Part na ako po ng Pampanga Bar Owners and Organizers Association.
But for now, I am into retail business po. And also, I would just like to emphasize na freelance talent ko po ngayon ni Sir Jody. So, nung nakakityo ko po, karen pong teleserye, ang Popong Kai. Opo. Batang Quiapo po at Choco po kayo. Pwede po bang i-mention? Okay. So, pilang pong pelikula, Sir Jody? Ating kami naman pangarap mag-artista. Nung kailangan mong talent, halimbawa, kailangan ng mangan, malari ko Opo. 2 minutes sa amin, airtime mo basta mangan. Wala problema yan. Pero bali yun po, ikayo linuban niya po yung Rotary. For sure, dakala rin lalaki kaya kayo pong organization. O sing ma po, burik sabihin, itang bali po, itang tiwala da po talaga kaya kayo at siya pa mo rin. Ala kayo po bang feel na sama na, ay dapat mamuntukan tamo pa mo, lalaki, kasi makanyan, at makanta po. Not at all naman po. Ala naman po kasi kayong metong organisasyon, ita pong ipag-compete. So, pangaras po ka rin kasi metong niya mo, in mission, in vision mi. Patse po lilob ka po kayong organization na makanyan. Balo mo po na pamanyaw, in kaya kaming mission. So, apin po itang kaya kaming kaining Rotary's service above self. Ayan. So kasi minsan, bota tayong aliwa, intimidate na kayo, mas magaling ko ang mamlan o tanuwa niya akong Kebitsu. But the question is, Abby, syempre, kailangan yung pamanyaw, didinan mong oras. And syempre, yung pamag-artist, didinan mong oras, di ba? In business. In business pa. How do you manage? Makanano may apipit na yung katawan mo, okay, ni ka pa, Abby 1, ni ka pa. How do you manage this na eka makay? Eka mag-cram, eka mag-nervyos, or eka mag-breakdown. Alang malalakwan na obra. Para ka na ako po, Sir Jody, it is really a commitment. Po, bayo kayo po makyabe kayong metong organization or club or anything po na kailangan tamong gawan, karen pong endeavor tamo. Excuse. Kailangan po talaga i-dedicate tayo po yung buong self tamo. Kaya nung nanupang man po yung gawan tamo niya po. So, for me po, maybe, sabi ko po na, at so na po kayang karakteristik ko po talaga, Ma'am Jen and Sir Jody, na buri ko po dakal ko gagawan Buri ko po occupied ko lagi. Buri ko po, ala ko pong time na magpainawa talaga. Masasayang. Wala pong masasayang na oras. Just like our president. Actually, idol kaya po talaga yung kaya katang president for the longest time. Yan, sinabi ko po, anya po nga kakit ko lang po rin post ng Madam President and everything. Sabi ko, buri ko po maging makanyan ko rin po datang panahon. Kaya pala rin idol de pala ini kaya. Kilala mo ita? Kuratsa. Ang babaeng walang pahinga. Lalo na po. Kahuli the sleep. Wake up again. Do the same. Ay, management po. Yapin po yung importante po ito. Unin niya ako po bilang pong mo po ito yung business ko at yung asawa ko po. Susopan kaya po ketang business ng lights and sounds. Po ating kami pumurin pong coordinations ng evento. So, ating kami po, dakal po maka-line up po na inikeni ko, iniketa ko po. Ako buri kay sinabi ng kaya katamong rain na naning Rotary King Balakat Clark iyang sasaw. Yes. Kanser. Ito piniko kay Iyang sasaw kanser. Wow, imburi ko yung kutang. Makanano po ba ka-importante para ka rin babae na involved kayo kay business? Siyempre, balo makanlulob. Pero ito makanyan man po makanano ka-importante na dapat yung babae involved ya kay business? Ang po kayong business na ning family. O ito po, dinunog siguro po pakibatan niya Miss Abby and Ma'am Lani. Jody Bar, came pa magbalik na po ning Nanupata! Pampanga at ng kanyaman king. Tuwing Sabado, alas 5:30 ng hapon, dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo rin dapat gawan, bayo iya datang imbagyo king kay kayong lugal. Kareng ordenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam.
Kareng manasan, ikabit laring kaya kayong bangka king ligtas sa lugar at alina ko dapat dalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano nanin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parti ng yero. Pader ang pong miyayali o ang parti ni T. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayok. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king nga di mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakyan king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibaluan na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Yan ring paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko, ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. At magbalik po yung kaya kayong programang nanupatay. Kaya katama pong ating malaguwatin niya pong hanging question nandin Kaya kaya katamang bisita. O bakit ang ma-refresh na rin kaya katang manilbe at sing malago na nimbinye mong utang nandin? Kasi nandun sa bentami Jody Burr, Tita Lani, ang po Miss Abby, talagang very much involved la po kay nga business, kay family business, kay nga business telakad na makanya. Pero bari kong kutang para po karing kay babay na karing babay nga tsuking bal. Makanano po ka-importante na nung ating yung business in family. Itang involved ya talaga, yung babay, liwa mo po itang money na itamo mo po kung magkano itang income ay biya na kaya katamo ning asawa tampong lalaki na mag-manage. Ita po, kami po keng kalambata na po ning mamagnegosyo. Bayo ko po may engage po keng restaurant. May hardware kami po may asawa. 12 years siya pong running. So, keng mabalakat po, bayo kami po, may boyfriend, girlfriend kami pa po, magnegosyo na kami po. So, at the age of 20, atin na kami pong hardware. So, kasantingan na po nito, itamo pong babae, lalo na kayong panahon pong women equals to men So, buri na pong sabihan, nanuman po yung gagawa ng lalaki, agyo na pong mas ahigita na po ng babae. Yes! At kasantingan na po nita, kami mo kabudmani naya po. Makasaw tamo po, keng asawa tamo. Nya siguro po pauli na po nita, na eko po minasa keng asawa ko mo po sa sopan ke po, may katalakad kami pong restaurant. Nana po kasi lagi, sir? Eddie De Los Santos. Sir Eddie, ninong swerte? Ika? O yung Ma'am Lani? Palagay ako. Soulmate siya. Kasi, kasi usually ka rin makanyan, atin lang kapanulan denga, di ba? Kapa mo sasanin bale, kapa mo makapag-business, kayong boyfriend, girlfriend, puta, datangin panahon, may kawani kayo, baka nano yung pipitnan. Pero, ikitso naman, kang Sir Eddie, kang Ma'am Lani, 20 years, longest ever restaurant king Mabalakat. Basta may kalugod, basta may kaintindi at yung respeto, magluwat kayo talaga. Yan. O ikay kaya, Abi kaya. Makanano naman kayo, sabi mo pinatin ating kang partner. Okay naman na ika, makanyan makiabi ka kareng organizations, makanyan you have your own business, na itang very independent ka. Ma'am Jen, para ka na ako po nga sabi ko po, as part of growing up po, kasi dinagul ko po na ikit ko la po rin pengari ko, nung pakanan la po mag-handle business, po, and my mom also was a single mom for a long time. So, ikit ko po yung panga-independent na po, pangaras po kayong pamagtalan or pamag-hold business. We used to have
some beauty salons, ating kami pong apartment for rentals, we even have travel agency po, niyang panahon na pong mako. So, anak ko pa mo po talaga, ikit ko na po nung pakanano po mag-handle business. So, for me po, i-connect mo po kita sinabi ng Madam Lani, ngayon po kasing panahon na ini-equal na po Rem pong babae and rem po lalaki. So, kaya pong partner ko po, sabi ko po na talagang super supportive ya po. And atin niya rin po kasing pang business-minded. So, kaya kami po, Ating meeting of the mind. Yes po. So, ala kami pong maging problema and with everything that I do, gana-gana pong paakyabayan ko and gana-gana pong buri ko pong gawan, makasuporta yan po. Bala mo at yung Malagon, may comment sa Natalia Diaz. Sabi na, tara na ko yung Jody at sing Jenna. Yung kubala nung kukumbira na kata, kareng mag-piyesta King San Nicolas. Piyesta King San Nicolas ngayon o King Side Griller. O taga rin na kata mo kukumbiran. And kukongratulate na kayong adwan. Siyempre, balang inspirasyon kayo, kareng kiyababay na ngayon. And karetang aman wanda. Talagang for every successful man is a woman. Opo, tutuya po ito. At Jody rin tan testimonial Kenny na kayo nga comment Tita Army. Mayap lang tao di Ma'am Lani at Sir Ed. Ganaganang banda midinan kaya po ayuda yung siguro pandemic ini. Ako po metong ko karing midinan deng grupo ko pero nakiya po magobra karela kanita. Pero aga nakada ko pa. Thank you po talaga Ma'am Lani. Ginagaya pala yung Ma'am Tita Army nga mag-type. Walang iyak. Makatouch yun. Okay rin naman po siyempre. Moving on, ako interesado ko karetang makapila yung makaline up yung projects for Rotary Club. Kaya pala yung Ma'am Lani. Medyo mababayan luwa. Mabalakat Clark, siyempre. Then mo bang taga Mabalakat? Ilang kayong sopan kanyan? O ika na pa Ma'am Abby, medyo kaya tayo dyan. May puling niya yung Ma'am Lani. May puling niya. Makatouch siya po yung kain ng Tita Ami po kasi po bayad sa like to Sabiana po ito. Ay, totoo naman po basta kaya pa po talaga, ablas sa nga pong ginagaya kayo, mas marakal pa kanya. Ibalik yan po kitang kutang abi Siyempre, Rotary Club, Mabalacat Clark. Usually ba makanyan mo, ken mo Mabalacat Clark, ding asosopan nyo kanyang karyang proyekto yun? Okay po. In regards with that, Sir Jody, in Rotary Club Mabalacat Clark po kasi, may establish siya po year 2011. Okay. So it was already running for about 14 years. Yan po, yung pamanyawp na po ni Mabalacat Clark, alimo po kayong Mabalacat, alimo po kayong Clark. Okay. Dakal tamo po proyekto, dakal tamo po makaline up projects na para po pwede tayo rin pong share or share tala rin po karang aliwang lugar. Kalupa na po ng Angeles, Bamban, San Fernando. So kaya po, in general niya po, aliya mo po kaya Mabalacat. Palagay ko mas nakalaso pambambang kanya. Yes, what you have here? Balyar na mag-mayor ka rin kanya. Pero makanano kayo po Tita? Ikayo po kay nga Rotary Club of Mabalacat. Ngayon po keng pong membro mi po kening club mi po kasi alwala kami pong club ning Rotary keng district po ng 3790 kening pong cluster mi we have 9 presidents. Okay. Keng cluster yun Opo, keng cluster 3B po. So, kami po kening Rotary Club of Mabalacat Clark, we have 33 members. Okay. So, rata pong 33 nga reta, atin pong aliwaliwang nasyon, atin pong Indiano, atin kami pong International pa ang mga atin kami pong Hapon, kakainyan po. So, saan na po rin project yung makapila kanyan? Kasi, dakal makaranda po, ating pambisang sumawap kaya kayo. Detang ma-inspire kaya kayo na ba? Titala sopan, di Ma'am Lani ka rin kaya kayong project. Saan na po rin makapila yung projects kanya? Opo. Yari na kami po kitang project ng elderly na mayari niya po ito, yapin po itang cluster project mi po. So, ngayon po ating kami po darat ang project itang poso mula sa puso. Wow. Mga bit kami pong pump po kening kapaya po. Mga bit kami po apin po itang sanitary projects mi po, water and sanitary project mi po. So kay na po nita ating kami pong upcoming Sumba Poracos. Opo.
So rin pong kakit na po is yarinaw pong projects may tree planting kami po kaya biyan nila po rin estudyante ang po pong kay munisipyo na po ning Mabalacat. Ayan. Yung Brigada Eskwela po may kami pong bags and other materials school supplies and cleaning materials po. Fresh na fresh siya pa from July pa mo itang activity dang ito and Sunod-sunod niya po. Masanting na ating makanyan Kasi minsan yung gobyerno, hindi naman po kayantayan They need all the help that they can get mo naman. And then Rotary Club, may itong nakareng kikimot, gugusan, bakit ang aso pa doon may alawang komunidad. Mo keti Pampanga, ganun International pa ang mga design na dapat. Pero sabi yung po dapat po pilantropo ka kasi yan, nakakit po ba, ikay mami you give to the community itang serbisyo yung pero syempre funding yung kailangan kaya no katulad gumani ba't rin kaya kayong mapanyaw Tita Lani? Opo. Ito po, in funding po o in kaya kaming pondo po manibatan niya po, mismo po ka rin miyembro. Ang po rin ngaliwa pong bisa pong sumawop. At saka po apin po ita, niya magpa-project per akos kami po, para po ating kami pong pondo, gamitan kay various projects po. At the same time po, karatang activities mi pa po na daratang. So, yapin yan, Abby, dapat pala ating kabasong panyaw, karetang Yes po. And also, Ma'am Jen, I would just like to emphasize also, dito pong funds, manibatan la rin po, karen pong connections tamo. Iapin po yung network yun network po. Like, for example, po, kayong medical mission tampo, atin tampong miyembro na doktor na po, atin pong aliwaliwang profession. So, dito pong doctors kanyan, magkikayat la pong aliwang Kaya beda po. Banta po makapag-give la po. Para makasaw pala. Pero yung kutang ko, Ma'am Lani, syempre, after all what have been said and done, kareng ega na ganang project yu, papagal kayo, mamye kayong oras, gagastos kayo. Ano po yung panamdam? Every after project, na successful project yung pong agagawa. Ay aliwaya po itang pakiramdam na po nagsasaw. Kasi po, totoo na po niyan, I was a past president also, JCI Mabalacat Malasa. Makayang busy pala. Miyembro na pa po ng Eagles, Kabalen, Masikan po. Board member ko po. So, ita pong, atyo na po kayong, siguro po dadaloy kang daya ko po itang, makasawap kami po, lalo na po kayong syudad na ning Mabalacat. Yes, usually kasi kareng organisasyon, makahin magluwal ka. Wow. Magluwal, nga kakuha mo siguro. Nano mo, siyempre, hanggang makanaano mo siguro atin naman po masatiga. Aside kitang fulfillment, kitang kumusta kanita makanano, ikayo po kayong grupo, makanano ko po may papanyaw. Advantage siya po. Advantage siya rin po bilang negosyante po. Siyempre, connect with other people, meet other people, and ikatutuwa na po yan, naman po basta-basta po yung Rotary Club. International ya po yan. At rempong kaya, miyembro na po ng Rotary is doctors la po, negosyante na professionals la po. And aside from that, international ya po, like po next year po, by the month of June, ating kami pong convention ken pong Calvary po ng Canada. Sana. Madakali opportunities. Opo, dakali po opportunities. Siyempre, kayo po, itang resources, bibiyayo, yung Rotary Club, didina na kayong networks, and makananuye pa po siguro improving sarili, tsaka papanyaop na Jody Bar. Usually, makayo naman kayong organisasyon. Halimbawa ka rin, makanano ba? Pwede mong sabihin ka rin Alberta mo, ka rin bisang makiabit, bisang sumawap kayo, makanano da kayo kontak, ating kayong Facebook page, ating ng contact number yun, makanano da kayo ayaw sa abi. Atinta mo pong Facebook page, Sir Jody, which is Rotary Club of Mabalacat Clark. Pwede tamo pong mag-message ka rin, or pwede tamo rin pong through Messenger, Tita Lani. Opo, siguro po karen po mangutangan po kay makikonek na kami mo po. And nung nino pong kakilala tampong Rotarian, pwede tala pong paksabyan. And then atin tamo pong sa na fellowship or mag-meeting tamo po. Tapos imit tala po ring president, yan po ring governor. Tapos that will be the time
na lawentang po, no pwede kayo po keng mipalukeng club. But for the induction po, Sir Jody, since kakayari na pa po ng induction for this year, so maninaytan po, Madam President, for next year? Next year po. Pero pwede na pong mag-member po. Bayo na magpa-induct, makasahap kayo, sumaup na kayo. Ilan ba kayo? Nandun, Rotary, JCI, Private Eagles, nano pa yung may Girl Scout tayo po. Bali, siyempre, makaswelo na, kasi minsan, niyaliwa ng grupo rin, kay ba't ika-tsukang rin, sasawap ka. Makaswelo. Yes. Siyempre, maswelo yan naman siguro yung Mr. Awa naman. Metong niya po karetang maging inspirasyon po at mag-ikayat po ka na ako na i-grab kaya po at kunan kaya po yung posisyon ng presidente po dyan. Balo na po na unin dakal po activities, dakal po gasto sa daratang, dakal po kay. Metong niya po karetang magkay na ikayat ka na ako na. Mag-encourage kaya kayo. Na kunan kaya ulit ing posisyon na president. Uling mas dakal kayo pa po aso. Good influence talaga. Ayan. Good Sisinyal na influence, yung Sir kaya katamong lolo, ano. Pero ngayon man, ay Tita Army, siguro very grateful yan talaga kang ang yang matuwa na ako, na I appreciate dako. Kaya mamiling tao. Opo, tatingnan kayo. Mensahe, panauling mensahe, Tita Lani ka rin miyembro, ang po ka rin bisang mag-miyembro king Rotary Club. Please go ahead, Tita Lani. Karen pong bisang mag-member po ng Rotary. Diyan pong, no ka rin pong grupo, pwede kayo pong mag-member. As long na po, dumalan kayo po mo rin po katang proseso na naman po itang pwede dang isaup yun po kayong grupo. Yan. Okay. Every second week po ng month, at syo kami po kayong Siderilla Restaurant, kata pong cafe ni, 6 o'clock, iyapin po yung meeting place mi po ito. Pwede kayo pong magpasyal, pwede kayo pong mag-message po kaya kaming page, pwede kayo, kitang Rotary Club of Mabalacat Clark. So, nung nanuman po itong pwede ming asahop, pwede mi pong abya kaya kayo, pwede kayo pong mag-message, pwede kayo pong mag-personal po kaya kami. Wow. Yabi po, ating kalimutan ni-announce, Madam President. Ito pa mo po, para po kareng bisang makyabe and kareng pong kayabe, na eta mo po kakalingwan na our tagline is service above self. So, lagi po na iuna tayo po yung serbisyo bayo yung sarili ta. O, agkatala pong pasibayan karatang abanggit na pong programa ng din, ita po mumuntang poso mula sa puso, karen pong taga-kapaya, ating pong datang asapya kayo, Ken. Supportan niya naman po itang Zumba for a Cause ng Rotary Club Mabalacat Clark. Diyan pong akwada pong proceeds, ila pong panyawb da po, karen pong mangailangan. Okay, dakal pong salamat, Ma'am Lani and Miss Abby. Good luck po kayo, karang kayong activities at sana po dakal kayo paasok. Salamat po. At ngayon naman po, ating tamong komento, king kakatamang question of the week, paltoy na lang nung atin, basanta na lang. Nanangagawan mo ba ngayon mulok ing bayong bibing malan ngayon kauran, antalo? Anang liyan na kanilaw yung bala ing Fabcon Ken alirin? Okay, timpa. Kinapala tayo liyanan Iba na dison pakabanlawan, pakaluglug. Pakaluglug ng alirin. Tutuki. Oy, ni. Wayan. Fabcon plus suka, nanong suka, nanoy yan, dato putiya, silver swan niya, puro yan. yan. Pero daman kepin yan, aslam ka. Nano pa. Ay, tutunog na O yan. Ali, tayo kikadang bisito, muna na yabi. Denda, mabisto na yung mamipi. Yung mamipi ka rin malan. Lang gagawin mo ba nang emulo kung sakaling mamanoran? Kut na rin, baka kita mamipi da. Actually po, yung partner ko po, yan po. Bisto ya po, bisto ya. Mabanglo naman. Mabanglo. Ing malan apipian mo. Congratulations kaya ka. Ma'am Lani, tayo kayo po. Yako po. Aro! Inabi ako po kayong bali.
Ali, importante Ali kasi niya. nakafocus talaga yung mama niya. Wow. Itang memya kang obra karetang mami pi. Mama niya. Wow, wapi naman. Pero miyaliwa talaga paralan, batang emulok, imalan. Kakata mong Kapampangan word of the day, nanay yun, palto yun paslag yun Babagwa. Babagwa. Balo yan pong babagwa. Opo, balom niya po. Pero gagambaya pong... Wow, ne, mas Ano yan po yun? babagwa po Kapampangan word for gagamba, ne. Pero usually gagambaya kasi gagamitan na rin Kapampangan niya. Wow, Yung pero gagamitan din sa mas ating masanting, ibalik tayo, gamitan tayong pasibayo yung manong siswan. Kasi simple mo, babagwa, gagamba, babagwa. Spider-Man, Okay. babagwa man. Babagwa man. Okay po, dakala. Salamat po kay kayungan po Menal Beking. Ngayon mga oras sa pamitalamitan tampo. Ngening Aldona po ning Martis at dakala salamat. Karening idol tamong babae nga rin. Bakit? Naring kay babaynan, agyuda makipagsabayan kay pamagnegosyo, kay leadership na po. And of course, kaya sabing pamamiti. Kaya pamag-servisyo. Dakal pong salamat. Tabahan niyo kayo pong pasibayang bukas, Jody Bar. Ako po yung kaya kayong atsing malagod sa nalumbang parang Happy Fiesta! San Nicolas! Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jory Di sa Mercado. Ikaw po yung kaya kayong talasuyo ng ating pusong! Makabalen! Pusong makarotary. Tama kabalen. Makarotary. At ng kanyaman king Pampanga